Son las 6:19. Escuchas tu programa, Dawan Ramayundra. Mo'y kilaygran na iwan taura uya bara. Yang dawan bila pain kira kung may sikay kam na ninkara, jara silpi kumuan kung krakraubya, bahanin kara, yawan lakulan na kumkum lakam na. Para na iwa dawan bila yang ri, kupiak raw kan kasirpi kum ri takriba. Bahalik ka 2 Timothy 4 bara 1 wina ban 5 bakat ay sikay kam na. Para na ako sa dawan bila. God mawan ra para Jesus Christ mawan ra sin witin ka king bako bal pruana ni para raya na nila ka daw kaya ba yang manra kasak lamay ko na storiyam ni basmal ki kama para ban uyas malki bas piwa yam ni brisma barapu kamasin uplana ni kupya alkibas lawi daw kibas para tabay kibas para wi kaya laka ais kani uplana nira smalks kan piwa kumbal biya bara uplana ni ba smalkan kayam ni ba kauli kawalan dog biya apya sakuna brin ka karna na ni nina blik biya para smalkan ka ailal pliki sa smal ailal pliki bribia witina ni dia wala ya want ba baman bahana ni mihta smalgbia badukira. Kasaktan kabawinat nayara taubia para sturi bah kisatsat na ni bila wali na ni kabya. Sakuna mana ni likasins kambaban yam ni bribas pat na ni wawibas swakisakan stur kayam ni isis smal kaya warka badaw kibas napakan warka prisma basin pain pali dauks. Dawan bila. Dawan gating kitara may kisna nanarayang manbilam lama raul na manbilam na huli sa tihong satan kaparam rasakaya mam kabis na
man spirit kam holy kira yang wal kabya, dawan ki Jesus kupya pihini kira, help by mons, tay bikes, pamna, man bilang mo na diara sirpi kumaisam na ba, man kupyam laka kaya kira. Para bakusin wan wawala na ni, wan lamara, layura, na ni sut walo ya ba, ay kupera diara sirpi kupya. Dawan na kumam kabi puri suni, mihtam ray makisna, lukpyam Jesus Nazareth nira, spirit kam holy kira kumirem namra. Amen. Mo'y kilay kira na ni, nahabisura dawan bila isi kaikat na wina, wan kupya kraukan ka, sirpi kum daw kam na ba. Naharaw isa dawan bila isa, apastil palbo Timothy raw isa, man uplan nila smal ko siya, gat mawan ra bara Jesus Christ mawan ra sin. Witin ka king ba kubal pruanan ni bara ni raya na ni laka daw kaya ba. Yang man ra kasak lamay ko na na. Mo'y kilay ka na ni. Yawan na ni lukisa, tas bara na ako banwabi. Apya. Jesus Christ na tas bara balay kan piwara. Prophet tara ilal Jesus saula ba dukira smal kan. Mesa kumaula ba dukira. Balan. Witin bal prui uliwan. Nanara witin kli balay sa king bako. Nana king tara ula. Nanara kli witin bibi sirpit nat karabal biya piya sa kuna king tara ula. Mo kilay na ni. Bara witin aula ba uplala ka daw kaya. Uplapat pruan na ni ba? Bara raya na ni ba? Bamit sa sikak Tesalonika o kataya 4 Tesalonika blasi 4 para 16-17 raw isa. Ya Christ wal pruan na ni taura bubiyaw isa. Christ wal yapan na ni ba? Taura bubiyaw isa. Ninki kara yawan na ni raya na ni kung nakasagdahon da luki tao kinaniba within wal 1 sa kasbri kan tila para wala na iba nila takas kaysa muy kilay ka na ni ani ra takas kaysa dawan yuwa ba yawan kay kras sin Tesalonika 5:2 raw isa dawan yuwa ba ay implik rira ba ako balbiyaw isa ay implik rira ba na ki mandamrawalas ka mamaldok yung implik isa will ba ako Jesus Christ ba pala isa muy kilay ka na ni. Kaysa yawan na ni. Christian upli ka na ni. Dawan upli ka na ni ba. Tray kay kaya. Yawan pure ba ni yawan pura sunrabri kaya. Baralu kaya. Nata kumbara sa. Jara sud ba. Takrigan ka kumbara sa. Barat nata prakay ka basin bara sa. Barabamin sa ska Jesus bila Diyo sa Apokalipsis sa. Yang sika ta barat nata. Yang ba a bara iba yang isa. Para mo kilay grane. Para bahasi ka na harawan na isi sa Timothy rapastil pal bilaw isa gat mawan ra para Jesus Christ mawan ra sin witin ka king ba kubal purwana ni para raya na nila ka daw kaya ba yang man ra kasak lamay ko na isa story yam ni bas smalki kama para uya sin smalki bas piwayam ni brisma para apos masin uplanan ni kupyal kibas, lawidaw kibas, para tabay kibas, para wih kabila kay kaya laka, ais kani uplanan nila smalks. Diya mihta, na iuplikin na ni, yawan na ni, Christian na ni, ailal bara sa, pasin na ni, turi wani bewantap. Mandiara mistik kum daw kram, may wisa, barakra, pasin mihta, welpa mihta, sasmal kra mihta wisa. Mohiki, laikra, artiara, wahma, manako daw kram bara, manwira at nayara na atebil ka balmapya, an miwikati yu, bakuman wira bara ka mabaranin ki kara, will kliman balma. Upli ka ba dia daw kuya? Ker plapueda na, yang rupla tude iwa pa bara una da. Nakiwan marikisa, within una ibrin kakat, within dia daw kiba, bako kaya. Bara lawi dog biya wanta pia sa kuna Christian la karabal ramtem apatil palbo itimyo to de yabisa na abila pain kira smal kisa smal kyupla na kupial biya bara lawi dog biya bara tabay biya bako ni mas smal kaya bara tabay biya wisa bara bako sinaki wisa tabay kibas bara wih kabila kay kaya
lakais kan upla na nira smalks. God store kayam ni, yawan upla ra smalki ba, naima yaw kalika, yawan na ni baha percent kabribia piyasa. Kuna Jesus Christ within balbiatem, apya kakaman, yuam nata ba, yukum yang pruwais na, mansin like ra mo kinani, wah matiara na wan walis man sutuan lamara, lehura na sutuan walis maba, yawan yukum yawan wan yuwat nata obri sewan pruwaisa. Bahayo ba, yawan gat mawan ra buwaisa. Bahayo ba, yawan Jesus Christ mawan ra buwaisa. Bara within buwi, rest place ka pain kira kung wan kayon barak kay ba. Apya ka kamanam ka ni kay kay mamanani ra wais mo sin, manluk maklibalaya, kuna balmapya. Mo kilay kaya kaysa pain wan darawalaya. Dawan bila pain kira, pain wanay sisa. Lazarus bara wait na lalaki rawaldo kira siba. Lazarus purwan within Abraham lama rabriwan. Please pain kira rabarakan. Wait na lalaki purwan within pat palirakan. Dia mihta within lukras kan mihta. Nay mo plikin ni kaysa damrawals. Ba mihta sika wih kabila kay kaya mantiara wah matuktan Christian takma ba bibit almuk man prumakat man blisto kasak kaya bara bahak raun ka pabrima. Bara baha mihta sika bisa kauban maya ra for bara utem kasat. Bara bisa bara mahaka bisa tri bara wantem kan piwa kumbal biya bara bisa uplana ni basmal kan kayam ni ba kauli kawalan dog biapya sakuna ay brin ka karna ni nina blik biya bara sasmal krailal pliki bribia within dia wala ya want bak baman bahana ni mihta smalk biya badukyara pati yawana ni kay kisuplikin mo kilay kana yawana ni kay kisawali sa sin dawan bila kay nara wali wala para yaran ni kumkum yawana ni saurawin ba nanara paintokan ang lana ni bila na ni mihtasin adar kayaban bababako siya para babat wansa dawan watla rasin bako balay balbako piya kabiya kandiya mihta alan daw kurs kabiya unay brin kabakat na ki na yung manwalam kontriwala kontritara na wait na marit takisa mayrin marit takisa ang pahanan ni banaki ay pasin kabrisa ang nana Bible na ni buwansa change mo na ya ailal na Bible na niyo pa change mo nan bara sa church na nailal Bible ka self daw kansa self ulban siya para nanara na Bible na wisa uba wih ka ulban wen uba wih ka mani ailal bara jara ni kumkumbapo kan wisa para nanara change mo ni ban sutwap ni daw ka apia uplikin na ni kaysa wandara wala pensis kam na binus mo Bible na dia wana isiba kaysa wantan kabriya ba metaria wisa unay sasmal rika na ni bribia wisa unay lukan ka within dia brindaw kiba bahaba ba man smal persa bara story yam ni ba nayara swibia para bahami tasika po dawan bila na kasak palinay watitan wanay sisa para yuwaban ni bilasin bahapatakan sa 3 bara 4 raw isa kasaktan kabawinat nayara taubia para story bah kisatsat na ni ba wali nina blig biya isa kung kilay krani kaysa yawan na wandara wala ya yawan na lukaya sa dawan bila pain kira kay na winadia yawan walan ba try kay kaya bahaba nina blig kaya para 5 bara siya sakuna mananalika since kamba baniyam ni bribas pahat na ni wahibas wakisakan store kayam ni bay si smal kaya warka daw kibas napakan warka bris mabasin pain pali daw kuswisa magkilay ka na ni nayo maywim na kaka napakan na ni an yawan Christian na ni ba kaysa yung pain walaya an pain dawan warka ba daw kaya bakusin mananibuhi yang nanidawan bila ay si ban story yam ni smal katray kay kinabara puri suni bang wibas mananibusin puri suni gatra makabibas manani uplamawan ra wap ni kaya uplamawan ra nakiwaya ba mananibusin puri suni ba kana Tesalonay kara ba ako ulbansa apastil palbila wisa manani Christian dak ni kara mananibuhi puri sunsuisa kat we karni ka kawaig besa yang story yam ni ba ay si smal kiwaya mo kilay krani
Nako, yang nanaisis na ba? Kauban tao rawaya ba? Yang nanimakabis na dawan ra, an bako sin mananisin, katra makas yang nanidukira. Storyam ni, napakan nanidukira, pasin nanidukira, sasmal ka dukira, helpa dukira, makabibas, storyam ni bakasak smalki, tao ra hiwaya pa dukira. Para mahkat nata, para ako na baraw isa, borsem baraw isa, ay klaban ka, pain ba yung ay klaban isa? Yabalbais ka, natakat plapri, kasaklukan laka, banal kibri ka privisa. Para nanarali ka, kasakla ka, persant ka ba, yang dukiwisi, sunansa, para bahaba, dawan mihta, witin kalawit ka, kasakira ba, para bahayuara, aigbiya, para yang rabaman lika, aigbiya piya, sakuna, aniupli ka na ni, latuan lakawal, witin balayaba bila kay kinanira sin. Apatil palbila timutrul bako isa. Yang wisa, yang kasaklukan lakaba alkribara plapri warkisin daw kriwisa nanarat na tarawari isa. Para lawit ka kasak kira babuwi, baha present ka papat ay ka ready daw kan sa isa. Para bako sin wisa, yang ramanap ya wisa, baha ni kasaklukan laka, latuan lakara, daukan na niba, bahana nira sinyabay sa. Bahabayawara, Christian na nira. Yawan na nira. Nayo apastil pali ka patpruiwan, Timotisin patpruan, sa kuna nahabila na raya bako sa, naiwaisan bako sa, pain kira sa ublikin na ni, yawan na ni walaya, wali man siya pa, sa kunawan ko pera jara sirpi kumbria. Mo'y kilay kira na ni, naiwan nahabila pain kira, yawana ni Christian taki, trabil taki sa, man Christian bawi kira kapram, uplaboy dia may mo isa, sa kuna, piwa kumbara sa, man crown kambal kaya, bahayua man lilia kama, bahayua man bahaprana kay kmaten, man likasak lilia taki. Ayla ni bara kay basari kabiyakan dia mihta, nahabila na walan daw kras, witinunay brin ka na nila, bahayabal tarara, witin dia daw ki ba, bahaman daw ki kaya luki na niba, nahakrown ka si pribya piya, uplikin na ni. Yawan na ni, nay uplailal bara sa, dia yalakara, kiyaran sasad dia lakara, misbara kaya, uplari kaya laka, kuninay saya, impli kaya, marit takras banbriaya, marit laka saukin na niba, dia railal bahan na niba, dawan brin daw krasa. Barabahan ni ba, nahakrown ka si pribya piya. Kunaya kasaklukan lakara, daw biya ba, latuan lakara, bawi kirawal daw biya ba, apastil palaysan bako, nahakrown ka, witin man bridas wisa, sa kunaya kasaklugi daw ka na ni bara, sindawan buya wisa. Yang winanakad bila prani, mananira maikis na, jiyas ninaramin, baranana kay siya lawan na pain kira kung walbya, ninki karalako la prani kumblikam na, para mahkatakyo. Dawanra, Mayudra, Dawanra, Mayudra. Es un placer servirles. Somos Radio Beca. Son las 6:35. Sawal, even pura wina, sauraba kay kisa. No ajuanani, white na katwaliuras, bilawal rastakan, kabila bayrabang. Mapamuan kawal, kupya karnataka. Saurkan ibangwan ka, heavenly na baliwan, kat kupya baywan ka, lisam ratarawal, sudra
sa kitikan, even winabaliwan, kakupya baywan ka, lisang ratarawal, sutra sa kitikan. Sa heaven pura wina yara sukay kisa Israel biwara albala karawan gaban kay ikanay albika Daniel ra bakadawan ka ba naiwagat para sa yang ni daw biya ka, witin manawan biya, raya kaya laka, ya saur karayuras ba, witin wal kasak ba, witin manawan biya, raya kaya laka, ya saur karayuras ba, witin wal kasak ba. Son las 6:38. Escuchas el programa Dawan Drama Yundram. Banuan taura maauya bara nanara yang lakula prahnikum lakam na ba? Taura ba sickness kira ni sutra kung iba nila na yang niyamakras sa kuna sutra Kristi sickness kira al sutra yang wina lakula pain kira abis na dawan iwa pain kira ra. Bakusin, helpa daknika sutra, kumiti daknika sutra, dormarsin daknika sutra, yang buila kulapain kirayabis na dawan iwa pain kiranaywa, dawan manani walkabya. Bakusin, radio be kawawala nani, nahakor na ilan baryo ka aiskara, promarra, wawla paintra, rotondara, baryo wawara, bakusin, morabura, bakusin, Vicentera, Lomara, para inspira, Brickputra wanwali nani, para huya taura. Ini alji wilis iwi nani sutra, lako la pain kira yang wina, may kia kawis na kumibanira, dawan iwa, pain kira dawan manani walkabya. Para bawi na, uplikin nani, nahalakol ka pain kira manani sutra bliko na ninkikara, wan lamara, lahura nani, wan internet kuwan kaikis manani. Bilwira bako, para ban maintane, ban kontriwala kautara na wan walis ba sutra, yang winalako lapain kina maikis na, naiwa, dawan manani walkabya. Bako sin, wala na ni kawarkrawaras na ni, pataksibila na ni, wan walis manani sut, taksista, miskito, wahami ka na kumukum kaikis na barasa, manani sutra kakairi kina sutra, yang winada lako lapain kina maikis na dawan iwa pain kira dawan manual kabya na iwa iwais kara warkam na ni sutilara. Yang wina nakatlako lapain kira kum lakuna para kaysa iwan klilawan na kum walbya para yang mahkawam. Jesus, tas para palmatay. Son las 6:41. Aquí suena la mejor música, 105.3. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor,
ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces el Rey del cielo para siempre será consolado. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. Son las 6:44. Escuchas el programa Dawandrama Yungram.
Radio Beca 105.3. Son las 6:53. Escuchas el programa Tawan Ramayundra.
Radio Beca 105.3 FM. Hemos presentado tu programa favorito, Dawandrama Yundram. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. En tu hogar, en el trabajo, en el taxi, te acompaña siempre tu radio favorita, Beca. Radio Beca agradece a sus gentiles patrocinadores, al hermano Timoteo Mercado, Glenn Tebas, Ricardo Valle, Nicolás Reginald, Pescadores de Acopio Martínez, Marcos Duartes, Juni Wilson, Jorge Ramón